Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah summa ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ali İmran suresi 102. ayet Allah Teala kerimetli Kur'an'da mınday deydi. Ya eyyühellezine amenettakullaha hakka tuqatih ve la tamutunna illa ve entum muslimun. O iman keltirgendir. Allah'ın barlığına bilgen iman keltirgen bendeler. Allah'dan çınığı korkunuç menen korkula jana musulman abalda gana ölgüle. O Allah'ın barlığına bilgen iman keltirgen bendeler Allah Taala'dan çınığı Allah Taala kalagандай korkula da jana musulman abalda ölgüle. O Kudaydın bendeleri. Allah Taala Nahl suresinin 18. ayetinde mınday deydi. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha innallaha lagafurun rahim. Ve in ta'uddu ni'metallah. Eğer Allah Taala'nın sizlerge bergen nimetlerin, Allah sizlerge tartulagan nimetlerdi eseptesenger, sanasanger, la tuhsuha sanına jetpeysinger. İnnallaha lagafurur rahim. Allah Taala keçirimdүү jana merimdүү zat. Allah Taala'ga şükür kılуу öte ulu ibadetlerden birisi. Allah Taala'nın bergen nimetlerine şükür kılуу bu ulu nimet, ulu ibadet. Ve sevabuh cezil. Allah Taala'ga şükür kılgan kılуудun soğu da öte jogorı turat. Allah Taala'nın bergen nimetine şükür kılgan bende Allah'ın azabından kutulat. Allah'ın bergen nimetine şükür kılsan Allah seni bale kırsıklardan alыс kılat. Kerimetli Kur'an'da Allah Teala aytat. Nisa suresi 147. ayet. Ma yef'alullah bi'azabikum in şekertum ve amantum. Eğer sizler Allah Teala'ga iman keltirip bergen nimetlerine şükür kılsaňar, Allah Teala sizlerde azap kılıp emne kılmak deydi. Emnege azap kılmak deydi. Eğer Allah Teala'ga iman keltirip Allah Teala bergen nerselerge şükür kılsaňar, Allah Teala sizlerde emnege azap kalmak. Şükür kılуу üç türlü boladı. Birincisi jürek menen şükür kılуу. Kalbыңız menen, akılыңız menen şükür kılуу Allah Teala'nın bergen nimetlerin elestetip den soğluk Allah'dan. İman Allah'tan. Allah sizi meçhitke keltirmese kelbeydileňiz. Bergen nimetlerde Allah Teala'dan bilүү. İkincisi til menen şükür kılуу. Til menen şükür kılуу Allah Teala'ga hamd sana etes. Elhamdülillah. Kudayıma şükür. Beni iman yoluna başladı. Kudayıma şükür. Allah Teala den soğluk verdi. Bul til menen şükür kılуу. Daim elhamdülillah, Kudayıma şükür. Nimet berүүçüge sana aytуу. Anı uluuloo, daňazaloo, kemçilikten aruuloo. Üçüncüsü denenin şükürü var. Denenin şükürü Allah Teala bergen deneňizdi, den soğluňuzdu Allah razı bolgon jolga işletiүү. Her bir kılgan işinde ihlas menen. Urmatly musulman bir tuğanım, den soğluğun var çın. Bul Allah'ın bergen nimeti. O den soğluğu çın insanlar. Allah Teala sana den soğluk verdi. Altı sanın aman. Orularga barıp kara. Meçhitimizden alыс emes, biraz жүрсөň onkologiya. Urmatly musulman bir tuğan, onkologiya je başka bir oorukanaga kirseň, birösü başım ağrıp jatat. Birösü öpköm deyt, birösü kursagım deyt, birösü böýregim deyt, birösü omurtkam deyt. Birösü sezim organlarını jogotkon. Birösü dem ala albayt. Jasalma dem menen jatat. Birösü jasalma kandarın tazalap jatat. Al emis sen altı sanın amanbı? Allah Teala'ga köp şükür kıl. Bul çoğ nimet. Birok Allah Teala sizge den soğluk bergenge, den soğluğunuzu kandıp şükür kılasız? Bul den soğluktun şükürü urmatly musulman bir tuğan, Allah Teala taat ibadat bolgon jolga işletesin. Allah Teala tıyıu salgan jolga jürbeysin. Günö jolga koldanboysun. Eğer Allah Teala bergen köz menen aramdy karasaň, Allah Teala bergen til menen gıybat uşak, akarat süýleseň, Allah Tebaraka ve Teala bergen
ден соолугуңду Кудай Таалага күнөө болгон жолго иштетсең, бул күфрү немат деген нанкөрлүк, шүгүр кылбагандык болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде "Ни'матан магбунун фихима касиру минан нас" эки чоң нимат бар. Эки чоң байлык бар. Магбунун фихима касиру минан нас. Көп адамдар буну кадыр барктай биле албайт дейт. Эки нимат экен. Ал улуу нимат экен. Кайсы урматтуу мусулман бир туган? Ас-сиххату вал фараг, ден соолук жана бош убакыт. Ден соолук чоң нимат экен. Бирок көп адамдар муну кадыр барктай билбейт экен. Вал фараг убакытың, бош убактыңды эмнеге иштетип атасың? Тилекке каршы кээде аксакалдар убакыт өтпөй жатат дейт. Кел шашка ойнойлу, нарда ойлойлу, карта ойнойлу. Өмүрү менен ойношот. Бул улуу нимат. Аллах Таала берген өмүрүңдү, убактыңды Аллах разы болгон жолго иштет. Урматтуу мусулман бир тууганым. Улуу ибадаттардан бирөөсү Аллах Таала берген ниматтарды акыл жүргүзүп, ой жүгүртүп, Аллага шүгүр кылып, жана денеңиз менен, тилиңиз менен шүгүр кылып. Аллах денеңизге ден соолук берди. Диниңизге берди. Дүнүйөңүзгө берди. Үй бүлөңүзгө берди. Бул ниматтарды элестетип, көз алдыга алып келүү чоң бир ибадат. Ибадат тафаккур, ой жүгүртүү ибадаты. Урматтуу мусулман бир тууган. Буну дайым унутпагын. Аллах Таала бала чака бердиби? Балдарың ден соолугу чыңбы? Өмүр жолдошуң аманбы? Ата энең барбы? Диниңде бекемсинби? Иман жолундасыңбы? Хасан рахматуллахи алейхи мындай дейт: "Аксиру зикра хази ни'ам." Аллахнын берген ниматтарын көп эстегиле дейт. Аллах Тааланын берген ниматтарын көп эстегиле. Фа инна зикруха шукруха. Себеп Аллахнын берген ниматын зикр кылып эстегендик, бул шүгүр кылгандык дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааланын берген ниматтарын көп ойлогондук эмне экен? Бул шүгүр кылгандык экен. О Кудайдын кулдары. Көп адамдар менен чогулушта отурсаңыз бүгүн, тең туштарыңыз болсун, кошуналар болсун, чайханада башкада отурсаңыз, адамдар сүйлөгөндө дайым балелерди, кыйынчылыктарды, кемчиликтерди эле сүйлөй берет. Башка кеткен кыйынчылыгы, соодам жүрбөй калды, ишим болбой калды. Бир гана кемчилик. Кебир адамдар болсо, айлыгым аз, айдан айга жетпейт. Кебирлер болсо, мамлекеттин кемчилигин, саясаттардын кемчилигин, молдолордун кемчилигин, жетекчилердин кемчилигин сүйлөгөн ушул. Азыр бизде жашы да, карысы да, эркеги да, аялы да бар саясатчы болуп кетти. Соцсеттерге кирсең бир жакшы маанай бере турган, адамдарга бир үмүт ойгозо турган нерсе аздагын, кемчиликтер эле, айыптар көп. Бирок ошол эле кезде Аллах Тааланын берген ниматтарын унутуп коебуз. Аллах Тааланын берген ниматтарын унутуп коебуз. Көптөгөн мамлекеттерде бир тынчтык жок, аманчылык жок. Бул нимат эмеспи? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман асбаха минкум аминан фи сирбихи, муафиян фи бадanihi, ва индаху қуту яумих, факаннама хизат лаху дуnya бихазафира." Кимде ким эрте менен уйкудан турса дейт, үйүңүздө аманчылык экен, ден соолугуңуз чың экен, үйүңүздө бир күндүк оокатыңыз болсо, Аллах Таала дүнүйөнүн бардык жакшылыгын ошого тартуулаптыр дейт. Аллаху акбар. Караң. Эрте менен турса үйдө аманчылык бар экен, ден соолугуңуз чың экен, бир күндүк оокатыңыз бар экен. Дүнүйөнүн бардык жакшылыгын Аллах бергендей болот экен. Аллах Тааланын ниматтары өтө көп. Бирок биз көргөн ниматтар көп. Биз билбеген, биз сезбеген ниматтар андан көп. Урматтуу мусулман бир тууган, тилекке каршы көптөгөн мусулмандар нимат дегенде курсагы тойгонун, үйүнүн жакшы ремонту бүткөнүн, ушуну эле нимат деп ойлойт. Үйдү салып бүттүм, машинаны алдым, курсагым ток, кайгы жок. Ушул нимат дейт. Абу Дарда деген сахаба айтат: "Мен лам я'риф ни'маталлахи алейхи илля фи мат'ами ва машраби фaqad qalla ilmuhu." Абу Дарда деген сахаба айтат: кимде ким
нимат деп, Аллах Таала тартуулаган бакыт деп бир гана тамак ашын билсе, анын илими жок, акылы жок адам дейт. Нимат дегенди тамак ашта, ичимдикте гана билген адам, ал адамдын акылы жайында эмес. Аллах Таала иннал инсана ли раббихи лаканут. Адият suresi. İnnel insane li rabbih lekanud. Elbette insan Rabbisine nankör deydi. Elbette insan Rabbisine, jaratuvchisine lekanud degen söz жақшылықты естемей bir gana jamandığını ayta beredi. Başına жеткен kemçiligi uşuncha. Hurmatlı Müslüman bir toğan, bir nese esime kelip kaldı. İlgeri biz ustazlarda okuganda tamak aşыбызды berip, jataxanabызды berip, Құдай Таала рахмат қылсын, жатқан жері бейіштің бақшалардан болсын. Мысалы, Моллашстардамлада Дүшәмбеде мен 5-6 жыл оқыдым. Тамақ та ошолордун есебинен, жатақхана да ошого есебинен, сабақты да берет. Bir күн bir ustaz, ошонду bir баланы 15 жыл окутуптур. Тамақ ашына карап, кийим кечесине карап, сабагына карап 15 жыл окугандан кийин бизде айтат, хатым кара дейт. Хатым кылган илимди хатым кылды деген сөз, устаздын батасын алып да. Устаз илимини берип бүткөндөн кийин балага батасын берип жатып, жагына бир коюптур. Барып эми кызмат кыл, алган илимиңди башкага жеткиз деп. Bir канча жылдардан кийин баягы окуган бала bir шаардын казысы болуп калыптыр. Паланчы казы болду десе, анан каздамланы зиярат кылып устазга, устаз паланчы шагиртиңиз казы болуптур, bir көрүп келели деп, устаз 1-2 шагиртин алып казынын үйүнө келиптир. Казы жакшы устазын күтүп алып, конок кылып, анан устаз дагы үйдөн кетерде насаат айтып кетерде баягы каздамлы айтатыш. Устаз дептир. Менин bir сурообум бар. Не суроо десе? Şu men 15 жыл окуп батаңызды алып кетерде жагыма эмнеге урдуңуз эле дептир. Жагыма эмнеге bir чаптыңыз десе, устаз айттыр, балам, 15 жыл тамак аш бердим, кийим кече бердим, илим бердим. Ошончо жакшылыкты сурабай bir жагыңа урганды сурайсыңбы дептир. Бул сага сабак болсун. Адам баласы ушундай. Жакшылыкты ойлобойт, дайым жамандык деме кылат. Аллах Таала сага канча нематтарды тартуулады. Allah'ın bergen köp nerseге şükür kılbaysın dagın, başına keyin sodam ketpey kaldı, alып kelgen tabarım ötpey kaldı. Den soğluğun çıngo Kudayga şükür. Cumasına 3 jol barıp jasalma böyrökte jatkan joksun go. Jasalma kislorod men dem algan joksun go. İnnel insana li rabbihi lekanud. Albatta insan Rabbisine nankör de şükür kılbayt deydi. Ni'metan maghbun fihima kesirun minen nas. Eki ulu nimet var, köptögen insanlar al nimetni bağlay bilbeyt. Qaysı nimet eken? As-sihhatu densoluk vel farag boşluk. As-sihhatu tajun la yaraha illa'l marid. Sihat densoluk degen söz her birinin başыңardan karon eken. Her birinin başındağı tac eken. Al tacыңды oğurgan adam kör aladı. Sen özüңнің başında tacыңды kör albaysın. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, den soğuluk başındağı tacın eken, senin başındağı altının tacыңды oğurgan adam köredi. Maşallah kenen dem alıp atasın, dem alıp karab, sağa közü kuyet. Sen kenen bar dara sındırıp atasın, oşo daratqa bara albastan, kandın sastavıdan zarаны jasalma öpkö böyrök menen çıgarıp jatkan, hemodializge jatkan, böyrök judurup atkanlar anı bilет. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bilip koygun. Annen ni'mi za şakarta qarrat ve zadat. Eğer nimetke Allah bergen nersege şükür kılsan, al nimet sende toktoyt, jana ziyada bolot, berekeli bolot. Allah bergen nersege şükür kılsan, al sende turat da daha berekeli bolot. Ve iza kafart. Allah bergen nimetke nankör bolsan, şükür kılbasan, farrat ve zalat. Kaçat jana jok bolot. Allah Taala keremetli Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresi 7. ayatta mınday deydi. Ve isteazzana rabbukum. Rabbingar silerge jariyan kılat, elan kılat. La in şakartum la azidannakum. Eğer şükür kılsaňar, men ziyada kılıp berekeli kılıp berem deydi Allah Taala. Eğer şükür kılsaňar, anı aşıkça kılıp ese kılıp berem. Ve la in kafartum. Eğer şükür kılbastan nankör bolsaňar, inna azabi leşedid. Kattu azabım var menin deydi Allah Taala. İmam-ı Tirmizi çıkargan sahih hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi.
İnne evvele ma yus'alul abdu anhu yevmel kıyame. Kıyamatta Allah Taala suray turgan birinci surolardan birisi. Kıyamatta Allah Taala köp nerseden surayt eken, oşol surolardan birisi, en aldınғы surolardan birisi. Minen naim, Allah bergen nimetlerden. An yuqalu lahu, bendege aytat, maga, saga, sizge aytat. Ne deyt? Alam nus'a laka cismek. O bende senin denengdi çın kılmadım bile. Den soğuluğun çın emes bile deyt. Saga den soğuluk vermedim mi? Wa nurviyeke minel ma'il barid. O bende muzdak su menen seni sugarmadım mı? Su sununu kandırmadım bile deyt. Allah kıyamatta suraytırgan bir surolardan, en birinci surolardan biri ösü, o bende saga den soğuluk verip muzdak su menen senin su sununu kandırmadım bile deyt. Urmatlı Müslüman bir tuğanım, bir jaş jigit, kişinekey bala, emi balagatka jetip jetpegen bala, Musa paygambarın janına keldi dagın, Musa paygambarga kayırıldı. Ey Musa aleyhisselam, Allah Taalaga dua kılgın, Allah maga baylık bersin dedi. Bugün moldolarga da kelgen köptögen adamlar dua surasa, iman sura, baldarıma iman bersin, insaf bersin, hidayet bersin, dua kılın debeyt. Şu sowdaşı жүрүшүп ketsin damıla deyt. Şaylauda ötüp ketsin deyt. Жақшы kresloga jetsin deyt. Allah Taala'dan iman, İslam, tuğra bağı surabayt. Bul jaş bala keldi dagın Musa aleyhisselamdan suradı. Allah Taala'ga dua kılgın, meni baylardın katarına koşsun. Tileke karşı köp kebi damlalarda dua kılsa, Allah'ın mamleketimizge baylık ver deyt. Önükken mamleketlerden katarına koşsun. İman ber. İmandın berekesinden başkasını bergin. Bul jaş balaga Musa aleyhisselam, hal turid en yugniyekallah fi evveli 30 sene. Allah Taala senin birinci jaşlık 30 yaşında baylık kılsın mı? En fi ahiri 30 je kalgan 30'unda bu dedi. Birinci 30 yaşında bay olunu kalaysın mı? Je ikinci 30'lukta baylıkты kalaysın dedi. Jaş bala oyladı dagın, ikinci 30'ga jetem mi, jetpeyim mi 60'ga? Al nasiyadan göre birinci 30 yaşında Allah Taala baylık versin dedi. Musa aleyhisselam jaratkan Allah Taala'dan soranıp, bul jigitke birinci jaşlığında 30 yılında baylık ver dedi. Bunun birinci 30 yıllık kalaganı malı menen baktılı olayım dedi. Jaşlığımda baktılı olayım dedi. Jırgal jaşao olsun dedi. Biroq 60'ga bizim batkendikler aytıp koyun, Xuda paşa. Barıgıla Allah Taala paşa. Biroq 60'ga kirem mi kirmeyim mi degen söz da. Biroq urmatlı Müslüman bir tuğan, al qarılıkta kıyınçılıkты unutup koydu. Aksakallar qarılıktan da kıyın bolot, Keyingi qarılıktagı muhtajlıkты unutup koydu. Andagı oruçuluk, başka belden koldan güçten ketkende, oşol kezde köbürөөк emege muhtaj bolosун. Musa aleyhisselam dua kıldı, Allah Tebaraka ve Teala bu jaş jigitke birinci 30 yıllıkta baylık verdi. Al baylığın urmatlı Müslüman bir tuğan, eşigin beçaralarga açıp saldı. Adamlarga jardam beret. Malı mülkü menen. Balkim urmatlı Müslüman bir tuğan soğuda adamlarga iş, jumuş orundardı jasadı. Egin tiginge jardam berdi. Köçöttörde oturguzdu. Muhtaç bolgondordu üyleşke jardam berdi. Karızlar bendeler karızdan kutuluğa jardam berdi. Jetim jesirdin başın sılap jardamın berdi. 30 yıl öttü, 40 boldu. Biroq bayağı baylığı aşıp taşıp baratat. Allah Tebaraka ve Teala 30 yıldan gide alıp koybosan dağı bereke verdi. Keldi da ya Musa aleyhisselamdan suradı. Men 30 yıl Allah Taala'dan baylık suradım ele dedi. Azır 40-50 boldu, baylığım aşıp taşıp baratat dedi. Musa aleyhisselam jaratkan Allah Taala'dan suradı. Ya Rabbim bu bendine bolgonu 30 yıl suradık. Allah Taala vecedtu abdi yeftahu babe rizqi li ibade. Bul bendeme men baylıkты berdim. Biroq bul bendem oşo bereke eşigin menim bendelerimi açıp koydu. Muhtajlarga jardam berdi. Bul muhtajlarga jetim jesirlerge eşigini açıp koygondan keyin, men bergendi bendelerge bергenden keyin, men andan kayra alıp koyugo meni uyaldım deydi Allah Taala. Urmatlı Müslüman, maselem ne de? Masele Allah Taala bergenge şükür kıl degen söz. Başka bir okuya. Den soğuluk çoğun nimet деп atpayım mı? Bir karagan aksakal
90'ga tayap kalgan kezde közü orup, közün operasiya kılıp, oorukhanada bir kança jatat. Operasiyadan keyin bir 10 gün darılanıp oorukhadan çıgar kezinde dariger vrach kelet dagın aksakaldın koluna kagaz karmatat. Operasiyanızga mınça, ketken dari-darmekka mınça, күнүмдүк перевязкага мынча караса bir топ акча экен. Аксакал кармап туруп 90'ga кирип калган аксакал. Жана жаңы эненин эмчегинин ажыраган баладай боздоп ыйлайт. Ыйлаганда дарыгер врач таң калып, "Атайым, эмне ыйлайсыз?" дейт. "Кымбат бекен?" дейт. Бизде пенсионерлер үчүн, сизге окшогон кары картанга биздин скидкабыз бар 30%. Ыйлабаң, муну мен дагы 30% скидка берем десе, "Балам, мен бул акчага ыйлаган жокмун. Men nankör, bende Allah Taala 90 yıl köz berdi. Bir jolum maga çek jönötkön jok ele. 90 yıl körüp geldim. Den solugum çiң boldu. Biroq Allah Taala maga bir çek jönötüp bir tiyin suragan jok. Senin oorukhanаңda bolgon 10 gün jattın. 10 күндө жазган эмеңди кара. Men nankör, bende Allah'ın bergen nimatına şükür kılganды bilbepпин, ошого ыйлап атам дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул эмне экен? Den soğuluğa şükür kılı. Keyin bul kişi mınday dedi. Ya Rab, kem ente kerim ya Allah ala ibadik. Allah'ım sen ken kanday berişensin. Kanday meğerimdüsün bendelerine. Elesti etkin urmatlı musulman bir tuğanım. Allah'ın bergen nimetine şükür kılalmayız. Senin böyrögün 150 gram böyrögümüz var her birimizde. Böyrök kança gram eken? 150 gram böyrek. 150 gram böyröğünüz o 24 saatte 1800 litre kandı tazalaydı. 1800 litre kan tazalaydı. Urmatlı musulman bir tuğanı. Al bir jol ele tazalap koyboydu. Bir sutkada 36 jolu kaytalap tazaladı eken. Bugün emin sen jasalma böyreke barganlar bilet. Jakındarını darılap jatkan. Mana jumadan keyin çıksan köptөр jardam bergile dep жазып турат. Bir jasalma böyreke barıp jatsaң, en kemide 5000 so'm төлөйсүн. En azı da 5000 so'm акча төлөйсүн. Бул эмне деген сөз? Bir жолу дара сындырганы барганыңа 5000 so'm төлөйсүн деген сөз. Күнүгө неше жолу барып атасың? Денеңде, каныңдан жанагы зыян болгон чыгып атабы? Шүгүр кылдыңбы сен? Elhamdülillahillezî azhaba annil azâ. Maga ıza bere turgan nerselerdi çıkarıp jibergen Allah'a şükür dedin mi hiç? Hurmatlı musulman bir tuğanım. Temаны aylantıp emnege alып kele jatam. Temanın negizgi mağızıga keldik. Negizgi temaga ötüden burada bir imanımızdı жаңlayız. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Rasulullah. Korona degen asker. Ve ma ya'lemu cunuda rabbika illa hu. Allah'ın askerini Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Men masele kılayın degen masele bugün 114 mamleketke tarqagan, her bir adamdın üçün algan, mamleketteki jetekçilerden tınçın algan, bütkül dünyalıq salamatlık saqtao uyumunun her bir adamda oylantqan korona degen virus. Koronavirus, hurmatlı musulman bir tuğan, bundan bir kança gün burada ekonomikada, askerde, kural jaragında en dünyada birinci nomer bolgon Amerikanın padişası çıkıp mınday dedi. Trump. Biz 2,5 milyar akça böldük koronavirusuna karama karşı turu için, anın aldını alı için dedi. 2,5 milyar akça böldük dedi. Kırgızistan'ın bir yıllık bütçeti. 2,5 milyar akça böldük koronavirusun aldını alığa dedi. Ertesi Kaliforniyada 22 adam koronavirusga çalıktı. Hurmatlı musulman bir tuğan. Bul kupiyası asker bul. Kupiya asker akırındık menen, jaşıruun işini kılıp jatat. Bul granitsаны bilbeydi. Pograniçniklerin tekşerүүnü bilbeydi. Bul taможнийdi карабайт. Bul asker hurmatlı musulman bir tuğan. Kıtaydan baştaldı. İran'a vardı, İtalya'ya vardı, Kuveyt'e vardı, Amman'a vardı, Emirat'a vardı,
Францияға барды, Ирландияға барды, Бразилияға барды, Америка Кошмо Штаттарына барды. Океанға қарабайды. Тынч океанын, Индия океанын бардығын басып өтті. Ең қаттуу bir asker. Жер бетіндегі, урматтуу мусулман бир тууган, жогоруда айткандай, ең күчтүү мамлекеттерге да. Бирок бүгүн 114 мамлекетке жеткен болсо, дагы бир канча мамлекеттер коркунуч, кезек кимде экен, дагы кайдан чыгат экен деп коркууда турат. Кытай урматтуу мусулман бир тууган, экономикасы өнүккөн биринчи мамлекеттерден бирөөсү. Көз ирмегинде учкан темир жол поездарды жасады. Канчалаган бүгүнкү заманда түрдүү техникалар жасап жатат. Дүнүйө жүзүнү уюлдук телефондор менен толтурду, машинелер менен. Жаңы бир ойлогон нерселер чыгарып атат. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, коронавирус келген кезде эмне кыларын билбей айласын таппай калды. Экономикасына карабайт, акылдуулугуна карабайт. Бүгүн дүнүйөнүн ар бир эмне чыкты десең, кандай уюлдук башка техника заматта чыгарып жатат. Бирок коронавирусга каршы турууда айласыз эмне кыларын билбей калды. 10 күндө оорукана салдык дейт. 10 күндө эмес, 10 саатта салсаң да коронавирусга айлан кетти, эч нерсе кыла албайсың. Урматтуу мусулман бир тууган, буларды көргөн кезде ой жүгүртүп бүгүн бардык мамлекеттердин үчүн алып жатат. Керек болсо ар бир үйлөр ойлонуп жатат. Аллах Тааланын бул аяты менен эсиме түштү. Бул аят Майда сүрөсү 17 аятта мындай дейт. Лaqad kafara allazina qalu inna Allahu wal Masih ibn Maryam. Allah bul Maryamдын уулу Иса дегендер адамдар кафир болушту. Мариямдын баласы Исаны Кудай дегендер кафир болду. Бирок аяттын уландысыны мен негизде бүгүнкү сабакта айтмакчымын. Мариямдын баласы Иса алейхиссаламды Кудай дегендер кафир болду. Бирок аяттын уландысы эмне дейт? Кул, Мухаммад, айткын аларга. Кафирларга, имансыздарга айткын. Кул фаман ямлику миналлахи шей'ан ин арада ан юхликал Масих ibn Maryam ва уммаху ва ман фил арди жами'ан. Мухаммад, айткын. Эгер Аллах Таала Мариямдын баласы Масихти жана Мариям энесин жана жер бетидеги бардыгын өлтүрсө, Алладан башка ким аларды сактап кала алат дейт. Астын эки сызык менен таза белгилеп кой. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ахыр замандын кээ бир аламаты болгон хадистерди айтпаганда мен балким ушу коронавирус деген апат аламат жөнүндө бул аят дегендей болуп калат. Бирок акыреттин башка акыр замандын аламаты болгон пайгамбардан келген көп кабарлар бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн жер бети ушул вирустан коркуп атат. Анан кутулуудун жолу кайда? Дарылануудун жолу кайда? Бул апаттан аман калуудун жолу кайда? Бул Анфал сүрөсүндө ушул аятты табасыз. Бунун кутулуудун жолу вирусту жараткан, вирустун ээси болгон Аллах менен болгон мамилеңди оңдойсуң. Анфал сүрөсүндө Аллах: "Ва ма кана Аллаху лию'аззибахум ва анта фихим." Мухаммад, сен алар менен болгон кезде Аллах аларды азапка албайт дейт. Коронавирус оорусу азаппы? Аллах Таала айтат: "Ва ма кана Аллаху лию'аззибахум ва анта фихим." Сен алар менен болгон кезде Аллах аларды азапка албайт дейт. Кантип пайгамбар 14 жыл кылым мурда өткөн болсо, биз менен пайгамбар кантип болот? Пайгамбардын сүннөтү эрте менен турган кезде колуңду жуасың. Тамактан алдын жуасың, тамактан кийин жуасың, 5 мал дарат аласың. Пайгамбардын сүннөтү үйүңдө болсо, пайгамбар үйрөткөндөй кечинде тамак ашты жабасың, ичимдик суусундугун жабасың, микробтордон пайгамбардын сүннөт ат-тухур шатрул иман, тазалык имандын бир бөлүгү, тазалыкка көңүл бурасың. Ден соолугуңа, кийимиңе, үй бүлөдө бардык нерсе пайгамбардын сүннөтү менен жашайсың. Экинчи аят. Бу азаптан кутулуудун дагы бир жолу: "Ва ма кана Аллаху муаззибахум ва хум ястагфирун." Аллах буларды азапка албайт, эгер алар истигфар айтуучулардан болсо, Аллах Тааладан кечирим сурагандардан болсо.
Astagfirullah. Allah'ım bizdi keçire körgün. Allah'ım bizdi kebir akılsız bendelerden kılgan kılmışının kesepeti menen bizdi azap kalbagın. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah Teala min kulli zenbin aznabtuhu amdan ev hata'an sirran ev alaniyeten fe etubu ileyh من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب وكشاف القلوب لا حول ولا قوة إلا بالله. Hurmatlı Estağfirullahal azim. Ulu Allah'dan keçirim suraymın. Ulu Allah'dan keçirim suraymın. Ve atubu ileyh ağa tövbe kılam. Minezzembillezi alem bilip kılgan günödün. Bilbey kılgan günödün. İstiğfar aytabız. Allah Teala aytadi: "Ve ma kana Allahu yu'azimu ve ente fihim." Ey Muhammed, sen alar menen bolsaң, senin ümmetin, sen körsetken bagıt, bular menen bolsa Allah alarda azap kalbaydı. Janalar istiğfar aytuucu bendelerden bolsa, alarga ne deydi? Hurmatlı Müslüman bir tuğan, aman kaludun jolu ne eken? İstiğfar eken. İstiğfar, bul ümmetin, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin kırsık balelerden kutulu jolunun birde bir jolu ne eken? İstiğfar. Allah'ım mağfir lana varhamna. Allah'ım bizdi keçirgin, bizge mehrimli bolgun. Ve la tuazzibna bi zunubina. Allah'ım bizdi günahımız menen azap kalbagın. Amilna bi lutfik. Allah'ım sen özüңнүн bereşendiğin menen, mehrimin menen bizge muamele kılgın. Ve ihsanik, jakşılığın menen. Ya Erhamer Rahimin. Ey mehrimdülördün mehrimdüsü. Paygambardın duasını qarаңыздар. Paygambar mınday dua kılçı eken. Allahümme inni a'udhu bike minel barasi. Allah'ım meni pes orusundan sakta. Denenin ağarusu. Ak orudan. Vel cüzem. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, denenin ağarusu pes orudan sakta. Vel cüzem ve seyyil asqam, jana turdu jaman orulardan sakta. Paygambardın duası. Allahümme inni a'udhu bike minel baras vel cüzem. Allah'ım meni terige kelgen, denemdin ağarıp ketүүsүн ar turdu jaman orulardan saktagın. Pes orulardan saktagın. Jana jaman orulardan saktagın deydi. Allah her bir musulmandardı şunday orulardan saktagan bolsun. Amin. Amin. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bugün Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti tahafuna min karana khafukum min rabbu karana. Sizler tahafuna min karana. Koronavirustan korkup atasыңар. Bирок koronanın da bardıq viruslardan Rabbisi bolgan Allah'dan korkqıla. Virustan emes, Kudaydan korkqıla. Vallahi Allah'a kasam içem. Eğer koronadan korkqon siyaqtu Allah'tan korkqonуңар da. Eğer açqa kalıp ketүүдөн korkqon siyaqtu Allah'dan korkqonуңар da. Eğer kelечегim kандай bolot dep sarsana bolup korkqon siyaqtu Allah'dan korkqonуңар da. Baldarının kelечегini oylap korkqon siyaqtu Allah'dan korkqonуңar da. Kasam içem. Vallahi billahi Allah Teala'dan oşonday korkqonumuzda Allah Teala asman yer eşigidagi berekelerdi açıp bizge berekeler vermek. Bul menin apırtkan sözüm emes. Allah Kur'an'da aytadi: "Velev enne ahlul qura amanu." Eğer bir mamleketin, bir ayıldın eli Allah'a iman keltirse, vattaqau, iman keltirgenden keyin, Allah var, Allah'a işenemiz deyiz ha. Bирок işengen Allah'dan korsa, takvadar bolsa, la fatahna aleyhim barakatin mine's semai vel ard. Alarga asman jerdegi bereke eşiklerini açmakmız deydi Allah Teala. Walakin kezzabu fa bima kanu yaksibun. Bирок Allah'ın aları jalaganga çıkardı. İşenbeşti, kalpteşti. Fa bima kanu yaksibun. Özlerinin kesbine jarasha, kılık joruguna jarasha azap kaldık deydi. Araf suresi 96. ayet. Ve ma ya'lemu junuda rabbika illa hu. Rabbindin, Allah'ın askerin Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Ve ma hiye illa zikra lil beşer. Muddessir suresi 31. ayet. 1. ayet. Ve ma ya'lemu junuda rabbika illa huve. Allah'ın askerini Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Ve ma hiye illa zikra lil beşer. Bul bolup jatkan apatlar olsun, jer titrөө olsun, şamallar olsun, selder olsun, jebol olsun, viruslar olsun. İlla zikra lil beşer. İnsanga eskertүү, aklına kel. Allah'ını esti. Tavba kıl, istiğfar aytıp, eskertүү gana. Limen şa'a minkum en yetaqaddama ve yetaakhkhar. 30. ayet ayet. Limen şa'a minkum en yetaqaddam. Silerden arаңарда kimde kim
бұл вирустар Алланың аскери келген кезде тоба қылып, ибадат қылып, алдыға жылам десең, ау ята ақыр, же да күнөө менен Алладан алыстайым дегендерге ескерту. Назирун лил башар. Инсанға ескерту бұл вирустар. Лимен шаа минкум, ей инсандар, таат ибадатмен алдыға жыласың бы? Же күнөө ол қылбыш қылып артқа қайтасың бы? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ажабан ли амрил муъмин." Имандуудун жашоосуга таң калыштуу. Имандуулуга таң калам дейт. Эмнеге таң калат? Ан инна амра куллуху лаху хайр. Имандуу адамдын жашоосу бардык жакшылык менен дейт. Ва лайса залика ли ахад илля лил муъмин. Ал имандуу инсанга гана тартууланган бир өзгөчөлүк дейт. Кандай? Инасаба сарра шакар. Имандууга жакшылык жетсе шүгүр кылат, соо болот. Ва кана хайран лаха жакшылык болот. Ва инасаба дарра, имандууга жамандык, кыйынчылык жетсе сабыр кылат. Фа кана хайран лаху, ага жакшылык болот. Имам Муслим риваят кылган хадис. Урматтуу мусулман бир тууган. О мешитке келген бенделер. Мешиттен коркпогула. Иншалла даарат алып жуунуп келген, истигфар менен келген, вирус жок бул жерде иншалла. Себеп бул менин сөзүм эмес. Жараткан Алла Анна Аллах азза ва жал иза наза ила ал-ард бала сарафа ан ахлил масажид. Эгер асмандан бир бале келсе, Аллах Таала келген балени мечит ээлерден алыска буруп берет дейт. Эгер бир бале жерге келсе, Аллах Таала мечит ээлерден алыска буруп берет дейт. Цунами деген болду Индонезияда, жагы канча бир мамлекетте. 230 миң адам өлдү. 12 шаарда цунами болгон кезде. Бирок интернетте көрдүңөр, урматтуу мусулман бир тууган, 27ге жакын мечит кандай аман, тынч калган. Цунами мен деген имараттарды талкалады. 230 миң адамдын жанын алып кетти. Бирок кээ бир мечитке киргендер кутулуп калды. Индонезиядагы бир даавачы чоң алым айтат, Индонезияда болгон цунами дейт, көптөгөн адамдарды ихласын ойготуп, иманда жаңы да багыт берди дейт. Бул окуядан кийин көптөгөн инсандар иманда, исламда бекем болду, ойгонушту. Эскерүүнү туура кабыл алды. Раббана важ'ална муслимайни лак ва мин зурриятина умматан муслиматан лак ва арина манасикана ва туб алайна иннака антат таввабур рахим. Раббана, эге бизди өзүңө баш ийүүчүлөрдөн кыл. Жана биздин урпактарыбыздан да өзүңө баш ийүүчү кыла көргүн. Ибадат кылуу жолун бизге үйрөткүн. Мен токтолойн деген маани Раббана ва арина манасикана. Ибадат кылуу жолубузду үйрөткүн. Ва туб алайна, тобаларыбызды кабыл кылгын. Иннака антат таввабур рахим. Сен тобаларды кабыл кылуучу мээримдүү затсың. Албетте сен тобаларды кабыл кылуучу мээримдүүсүң. Урматтуу мусулман бир тууган. Жараткан Аллах Таалага болгон жол өтө көп. Сенин алган демиңден да көп. Аллах Таалага барам деген жол миллиардтаган жолдор бар. Бирок сен ошол кадамга бир кадам койгун, аракет кылгын. Урматтуу мусулман бир тууган. Мисалы карагын. Бүгүн бир депутаттын, бир чоңдун, бир министрдин приемуна барам десең, анын кабылына кире албашың мүмкүн, жолго албашың мүмкүн. Ал сени кабыл албашы мүмкүн. Бирок Аллах Таалага болгон жол сен алган демден да көп, миллиондогон жол бар. Ва арина манасикана. Раббым, бизге сага болгон жол, ибадат жолуну көрсөткүн. Жана биздин тобобузду кабыл кылгын. Сен мээримдүүлөрдүн мээримдүүсүң. Раббым, сага болгон жолду бизге көрсөт. Урматтуу мусулман бир тууган. Аллага болгон жол бар, шайтанга болгон жол бар. Бейишке болгон жол бар, дозокко болгон жол бар. Мисалы сен наркотик менен алек болсоң, атың өчкөр арак менен алек болсоң, акыры эмне болот? Же өлүм болот, же түрмө болот. Уурулук болсо, каракчылык кылсаң, башка кылсаң, акыры эмне болот? Зордун акыры кор болот. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таалага миллиондогон жол бар экен. Сенин алган демиңден да көп. Намаз Алланын жолу. Орозо Аллага болгон жол. Зекет Аллага болгон жол. Улуу урмат кылуу Аллага болгон жол. Ата энеңди сыйлагандык Аллага болгон жол. Балдарыңа иман тарбиясын берүү Аллага болгон жол. Ошондуктан вала яхафанал абд илля занба. Бенде корко турган болсо, вирустан башкадан эмес, күнөөңдөн корк дейт. Вала яхафанал абд илля занба. Бенде өзүнүн күнөөсүнөн корксун. Вала яржуанна илля рабба. Бенде үмүт кылса, Алладан үмүтүн үзбөсүн.
Урматтуу мусулман бир тууган. Жашоодо биз корко турган бир эле нерсе бар экен. Эмне экен? Күнөөдөн кийинки келе турган кесепеттен коркун. Үмүт кыла турган бир гана Аллах. Себеп бардык Аллах Тааланын колунда. La yakhafannal abdi illa zamba. Бенде күнөөсүнөн гана корксун, ва ла яржуанна илля рабба. Раббысынан башкадан үмүт кылбасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ин ахвафа ма ахафу алейкум аш-ширкул хафи. Мен үммөттөрүмө эң корко турган нерсе дейт, кичинекей жашыруун ширк дейт. Кичинекей жашыруун ширк деген эмне? Алланын барлыгына билгине шерик кошпойсуң. Бирок жашыруун кичинекей ширктер бар. Мисалы, урматтуу мусулман бир тууган, силер бутка сыйынасын, отко сыйынасын, тоого сыйынасын эмес, ташка сыйынасын эмес, кичинекей сага көрүнбөгөн шахваттар бар, кумар бар. Мисалы, сен аялыңды разы кылып атасың, бирок Аллах Таалага күнөө болгон жол менен, уурлук менен бир нерсе сатып алып келдиң. Алланын разылыгынан көрө аялыңдын разылыгын жогору койдуңбу? Бул кичинекей ширк болот. Мисалы, урматтуу мусулман бир тууган, бир жетекчини разы кылып атасың, Алланы газап кылдырып. Алланын разылыгынан жетекчилиңдин разылыгы чоңураак да. Сен куй берип атасың. Эмне десем жумуш экен да. Бирок Аллах Таала тыюу салган нерсени кылып атасың. Бул купуя болгон ширктерден бирөөсү. Сен махлуктун разылыгын үмүт кылып, Халыкты унутуп коюп атасың. Мени атак даңк эме кылып атасың. Же жумага Аллахтын разылыгы эмес, кошуналар көрүп койсун. Шеф көрүп койсун, шефтин жанында барып коюн, ушуга жагынып калайын. Урматтуу мусулман бир тууган. Келгиле. Ибадатка берилели, негизги могу сөз менен 2-3 мүнөт убактыңызды алам. Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн силерге так айтарым, сен вирустан коркпа, өлүм бирөө эле. Аллах табарака ва таала чекең эмнени жазган, кайсы жерде өлөсүң, кантип жан бересиң, Аллах Тааладан башкасы билбейт. Сен өлүмдөн корккун, өлүмдөн кийингиден корккун. Урматтуу мусулман бир тууган. Фарздарга аракет кыл, нафилдарга аракет кылгын. Намаздарыңды өз убагында окууга аракет кылгын. Ла тақла инда маутик. Өлөр кезиңде өлүмдөн коркпогун. Өлүмдөн кийин эмне болот дебегин. Мусулмандар мойнундагы милдетин аткарат. Алар кийимиңди чечет, кепиңди орошот, жуушат, жаназаңды окуйт, мүрзөгө апарып коет. Бирок акыйкы жашоо өлүмдөн кийин болот. Вирустан эмес, өлүмдөн кийингиден корк. Аллах Таала ва ма тадри нафсун маза таксибу гада ва ма тадри нафсун би айи ардин тамут. Лукман сүрөсү 34-аят. Ва ма тадри нафсун маза таксибу гада. Эч бир нафс эртең эмне кыларын, эртең эмне кесип кыларын билбейт. Эч бир нафс кайсы жерде өлөрүн да билбейт. Аллах Таала файза жаажалухум ла ястахируна сада ва ла ястақдимун. Бенденин ажалы келген кезде бир көзүрмек алдында, бир көзүрмек кечиктирилбейт дейт. Нахл сүрөсү. Урматтуу мусулман бир тууган. Сиз урматтуу мусулман бир тууган, вирустан эмес, өлүмдөн кийин өлүмдөн корк. Өлүм бирөө эле. Bir жол ажал бересин, жан бересин. Өлүм болду сенин жашоодогу аңгемең, окуяң бүттү. Айнда маутика ла тақлақ. Өлөрдө ылкак болбогун, кыжалат болбогун. Кийимиңди адамдар чечишет, мусулмандар милдетин аткарышат, жылаңач кылышат, жаңы кийим кийгизет, ал кепин деп аталат. Жуунтурушат, үйүңнөн жаңы үйгө чыгаратат, ал мүрзө деп аталат. Жаназаңа көптөр келет. Кээ бирлер жумушун таштап келет, кээ бирлер мурда кылган пландарын бузуп келет. Бирок алардын кээ бирөөлөрсү өмүрүндө сага бир насаат кылган эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, сенин капчыгың, сенин машинеңдин ачкычы, сенин банковый карттарың башкалар бөлүп алат. Анан коркпой эле кой. Экономика мурдагыдай улана берет, жумуш кете берет. Кийим кечеңдиби, балдарың бактылуу болсо, имандуу болсо, бечарага жетим жесирге берип, сооп иштерди аткарат. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аксиру зикра хадимул лаззат. Жашоодун жыргалчылыгын, таттуулугун унуттуруучу өлүмдү көп эстегиле дейт. Өлүмдү көп эстеген. Урматтуу мусулман бир тууганым, маут араб тилинде маут өлүм деген сөз 3 тамга экен. Мата өлдү деген 3 тамгадан экен. Кабр мүрзө деген 3 тамгадан экен. Нашр 3 тамгадан экен. Хашр 3 тамгадан экен. Ард 3 тамга. Жанна
Cennet 5 3 tamga, nar dozokta 3 tamga. Bardıq 3 tamgadan. Mata degen söz, öldü degen söz. Öldü degen bunun mümkünçülüğü büttü. Bunu menen em ahirette jolugasın. Andan bir gana eskeru gana kalat. Öldü de, anı men söyleşe albaysın. Anı eskeru ele kalasın. Mayyit degen ölük degen söz. Urmatı Müslüman bir kes gelet, sizdi palançı yüz debeydi. Şef debeydi. Mayyit deydi. Söğük deydi. Canaza deydi. Biroq oşoga dayarsın mı? Kabır 3 tamga eken. Al senin üyün. Biroq topraktan bolot, aynegi жоқ, kreslosu жоқ, çıragı жоқ, lüstrası жоқ. Evropadan je Türkiye'den kelgen mebeli жоқ. Aga taat ibadat menen barasın. Anı durdu kılam deseng, түнкү namazың bolot, sadakaң bolot. Naşir degen söz, kıyamatta bardığımız kayradan tirilүү. Kabırga haşır, tirilүү. Naşir, tarqalуу. Andan keyin urmatı Müslüman bir tuğan, haşırda enең de senden kaçat, ataң da kaçat. Ömür joldaşың da bala çakаңdan al ard деген söz arap tilinde 3 tamgadan bulda Allah Taala'nın aslına varıp esep berүү. Al gün bir günün 50.000 жылга тең келген күн. Ошондон урматтуу мусулман bir туган, ал жерде мен да сиз да баарыбыз турабыз. Күн 1 миль башыбызга келет. Андан кийин жаннат. İnşallah Allah Taala ahli cennetten kılsın. Cumasını okuyan, namazında жүргөн, daratlı жүргөн, sizler cennetke barasızlar inşallah. Sizlerden katarыңızda biz de varabız. Kuday Taala bizde ahli cennetten kılsın. Narun 3 tamga dozok. Allah Taala dozoktan saktasın. Dozok alıp bara turgan işlerden, jaman kılık joruktan saktasın. Allah Taala alamga berген koronavirus apattan bizdin elibizdi, jeribizdi, mekenibizdi saktasın. Amin. Allahumma gfir lana zunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar.